تایبەت ئەفدە محەمیدەمەوە خۆش بن شۆپینەرێن روپەلا سارفم جارەکەدن بدۆسێکی تایبەت ئەم هەورەنە. بینەرێمەی هێژا باوابوونا شۆرەشا ڕۆژاوای کوردستانê ku weke şoreşa jinê tênaskirin ku di nav de jinan di hemî qadan de cihgirtin û karoxebat dana meşandin di nav de jê qadarak handin û çêbemeniye. Di kanûna sala 2017 de ku yekem radyo ku bi dengê jine ne tenê li ser asa Bakur û Şilatê Sûriye lê belê li ser asa Sûrî bi giştî yekem radyo ku deng û helwestê jinan ji raya giştî re radikîne ew e Star FM ku bi dirûjmeya dengê jin û jiyanê ji 2017 û heyan ha bênavber ji bo derxistina dengê jinan karoxebat dide meşandin. Bînerê me hêja niha salvegera radyoya me ye Radyo Star FM. Di dosya xwe îro de em ê derbasî gel guhdar û temaşevanê xwe bin ku ji bo radyo çi daxwaz dikin helûha helwestê wan ji bo radyo çi ye em ê bi hev re nas bikin. Di dosya xwe îro de em ê derbasî bajarê Dirbêsiyê bibin ku guhdarê me li vî bajarî ji radyo çi daxwaz dikin herûha hêviyê wan di sala nû de çi ne em ê bi hev re di dosya xwe îro de nas dikin. Ji niha ve em salvegera damezrandina radyoya xwe li hemî guhdar û kesê ku me temaşe dike em pîroz dikin. بینەرê me niha jî yek ji jinên bajarê Dirbêsiyê li gel me ye em ê bi hev re nas bikin. Her wiha daxwazê wan jî çi ne em ê bi hev re nas bikin. Destpêkê dem baş hûn çawan e. Dem baş serçavan başin hûn çawan e rewşa we baş. Spas em bi dîtina we dayikên weka we xweşik em baş dibin. Em destpêkê te nas bikin. Diya Mihemed ji bajarê Dirbêsiyê. Sersera serçavaya dê em îro bûne mêvanê bajarê we ya dê Star FM ku yekem radyo jinez bawerim ku hûn jî wek dayîk li malê hûn radyoyan guhdarî dikin. Destpêkê ya dê em helwesta we nas bikin ku Radyo Star FM radyoyek taybet bi jine karmendê wê hemî jinin. Destpêkê wek dayîk hestê we çine dema ku hûn saziyekê dibînin hemî ekîpa wê jine. Rastî em gelkî kêfxweş dibin yani got radyo giş ser jinabê serkarê jinabê hem te got yani ê got tê kar dikin jî gijînin rastî em gelkî kêfxweşin vê radyo û ez bi goman yani got gelek jin jî timûlê guhdar jî dikin mutabeaya wê dikin bernamecê wê rastî giş em gelkî pê kêfxweşin. Yani em bênin dema berê ku ev şoreş werê li darxistin em bibêjin saziyê wiha nebûn ku sazî taybet bi jinan bên jin tê de kar bikin. Yani wek winha dibînin ku gelek dayîk jî ji xwendina xwe mehrûman dibin navê eybe û çênabê û gereke dernekevin niha hûn dibînin ew zemin hat guhertin êdî jin hemî kara dikin. Ev kêfxweşiyeke çawa cemo dide ava kirin. Rastî em yani dema gom dibînin got jin ji malê derdikevin ji nav çar dîwara derdikevin xwe isbat dike yani em bê hemû mecalê jiyanê de مجال دبلوماسي به سياسي به عسكري به يعني ام دبين جن د حمو كارا ده خو اثبات كريه وراسي ام قالكي كيف خو جيد بن دماغم دبينن جو جن يعني هم يعني هستوي ام دبين جنا الجينا الاسلام هي خرتره ام فيتش قالكي كيف خوشت يعني ام تخوازن جن ما كست ناف چار ديوار نمين نجش در كيفن يك جو يعني امكاني هب در كبكار بك يعني خد ناف چار ديوارات نهله ام نابن يعني جنن هن زاروك ام بلكي تشوك بن يعني دم وانتنا جو كار بكن بس يعني دم بيش دم تخوازن أو جنجي در كفن يعني بس خد وين مالد وان زاروكا جريد داي نهيلن أم تخوازن جني ما بيشكتي من راسي يعني بشتي في سوريجي يعني مدبينن قال لك جنجي يعني جو قش در كتن وخو أثبات كرن يعني تحمل مجالي جياني ده أم فيتشتي قال كيف خوشن راس يعني كيف خوش دبن يعني ونشدو خوازن هري زيادة راديو هذا جهداري بكن دما كون راديو بيدخن ونشد خوازن هري زيادة جهدار بكن يعني راديو دي راستي يعني وك نارينا من طبعا ام دخوازن يعني وك ستراني ماني ايه كفنا شوبي يعني وان جار اوجي دوباره ببن ام بين برنامجي وك تسقيفي جناره يعني سر سبوري جرينجاوي جنير جبو جالي صحتا ويواندي ام بين وك سمينار يعني ولو بين داين يعني سرنا خوشيه جني يعني انا وك نخوشيا يعني ام بين سرطان الثدي والرحم وفيا يعني اعراضي ويتشنيوي يعني بين قوتن جبو افجن يعني هنكي جو اف اعراض تجمع شيء من كارن يعني خذو هر نجم تخطوره واهمال نكن
وديس ام دخوازن حمو جنيمه يعني جالي صحتي دقلك الخو مقاتبه يعني امنا خوازن راسي قوم شعب جنكيت كمن قويا تدناري قو خوار دمشو بيا وكجي يعني خودي الويش نيجي قلق جياد درناكبه راسي امجي فيتشتي عادز يعني دايكي من بيركي من قومولا عند بينن قو كيمن والعردين راسي مقلكي عاجز دبن يعني جبر بي ام دخوازن جن حمج الي تندرستيا خود قلكي الخو مقاتبه من هذا مقالك سباس دكن أمجي دا خوازوامي بجهبينن وسباس دكن كو تدما خدا سر شعبان هاتن سر شعبي أهلا وسهلا بله شوپینر من هاجیش خو ام المالا یاد بدیعانه بونه موانه وی یاد یک جهدارین رادیو از طرف ما یادش بو رادیو دست بکی چید بیجه هر وها داخوازه وانجی چنه ام بفرناس بکن یادش بود دم باش تشاوی ام بونه موانه تایرو دم باش سرچاوا هون بخير هاتنه صعبه یادش خانها ام ببیجن سالواگرا رادیو مایا رادیو استارفم شخانه تنیا مایا یا گیشایا رادیو کجنه تایبت بجنه یادی تسبیکش بو سالواگرا وی هون چید بیجن و باشجی ام بهبر نقاش امشي وك جن سالفاغرا ستار اف ام الحمو جنان بيروز دكين هيفيا جو دمين بيش دم بدمجي اوك ستار هر کس لیف خودی جی در که اب تشتی گو آنها تشتی نوچه در دخه تشتی گو بالکش جبونا هر جنه کشی دیسه جی ام پیروز و بمبارک دکن لهر جنه که لهر دایکه که لهر باجاره کی گو ایرو اف رادیو تی گهدار کرن گلک سپاس یاده ام جی لوا پیروزی دکن یاده ام وی ببیجن ام پرس بکن یعنی دنارینا تدا باندور و رولا رادیو دناوا جواکی دا چقاس هیا چقاسی اف رادیو نتهني صارفهم حمي راديو كنها لهرمي هنا باندورا وان چقاس هيا يعني اما اذا بكنها بدركتنا انترنت را بمجول كرنا بانترنت را ادي هاتيج بيشكرن نارينا تدا چقاسي باندورا وي هيا دمين بريشي راستي دما قوتشتك نوتشايك درتكت دما تشتك دهات قوتين دريا افراق هاندني جي دهات قوتين ما قهدار دكر هر کسی تشتک خوشید بیست هر کسی ناست کرد گوش چی بویی استرانی گودهاتن ایبری استرانی امدین فلکلوری ایبری بون چه قادنگی خوشید هات گوتن مثلا دیروکن کونارتی هات گوتن لی دم بدم جو دستلاتاری ام تم بدگرن تشتی جو تأثیر لجواکی هات کرن آنها اف تلفونی گوش چی بونه یان راگ هندنا گوشاش ایدن کتی دانین جبوه که کس نما لوی رادیه گدارید که لی ام وقت جن گرک تم تشتی جو هات در باس کرن یا ام دزانن جو چقوا دستلاتاری جی تأثیر کری چقوا جو جواکا ما یا زاروکی ما حیانها بید ایشن وزانن تشتی شاشی گله کی دویرا گاندنید هی وک تشتی گو ام دخوازن ایدن کش راگاندنیا رادیا ما تشتی خوازایی تشتی گو مرپی تأثیر دبی تشتی دمی بری دیسی وگرن تشتی گو چیروکی بری هنه چیروک نی پرخوش هنه دیسی وگرن اوانا هنی هنجی یعنی دایکی با عمر تمزنجی حیان هز باورم هنی هن او دایکی گو کارن تشتا بیشن و افتشتانا دركبن دهندري راديو جيده قال لكي ديسي الديروكي وقرن جبونا جو هركس براستي ولا ما تشتاق دقوت ما وين داكربو تشاوا تشان دكبو ام جي قطب بون لي ايرو ديسي عيني تشتاقوتن و دبيرامد هات تما قانها جانا ام دبينن ام دبيهزن ام دين والله دمي بري راستيك خوش بونا ويهبو تما قش دورا دايكي بدحاويان تشتي خوزايبو تشيروكي بري بون تشتهات قوتن افتشتانا شي دما انها
هدي وقرر قد راديات بيقوتن يعني زباورم و تشتكي قالك خوش بتشوا ديرو كمان هبونا مي جواكا جو أنا عم جي قطبونم تخوازن أو تشتان هذه هدي وقرر أفجي قشت الريا راديو دي الريا هنري ري الريا وش عندنا جو إيرو تشتكي أم دبينن سر فيسبوكا سر تلفزيونا أف تشتكي الشاش داني أم تخوازن تشتري راستي سي بداي بله ام گلک سپاس دکن ام جی هیوی دارن یعنی یادی ام دکارن ویجی بپرسن تایبتی جوان یعنی چقاسین ها باندور لوان تکرن نتنی جوان جواب گشتی ام ببینن دولت دستهلادار بریا انترنتی چقاسی شر خوی تایبت دن مشاندن یعنی ام بانگوازی او ناس بکن بانگوا چیا جبو جوانان بتایبتی و جواکی بگشتی ام دبینن ها ام دروشه که کو ایریش لسر هرمی مهنه روزانه گفل سر ولاتی متی خوارن بانگوازی او بریا راگاندنه و بتایبتی دریا سالوگرا رادیو مده کو امنها میزه بکن چقاسی جند بنا هدف جنتين هدف كرتن ود سالفاغرا راديو كتايبت بجندا ام ببيجن خوستك وناس بكن هروها بانغوا تم بانغوازيش بونا هر مالباتا كيجي ايروغو افتشتي نراست كتي هر مالباتا كي شخو دريا نوتشي شاش تدانين شخو افتشتيغو تشيد ب اف ايريشي قول سر ما تشيد بين اف قلسبنا قدام ودرت كافي دريا راك هاندني داي دريا فيسبوك داي جوان بتر بتأثير دبين مثلا تشتيغو ايرو دهندري وداي قال لك تشتي باخلاقي تداني دهيلن جوان السر دستي دايكي يعني مالباتي مزنبه السر دستي دستلاداريه مزنبه جبوه که جی بنگاوازی جبو هر دایکه که ایرو او شیار به جوی مالباتا خوره جوی زاروکا خوره او حس کرناگو کار بده او سراست کرنا بده پرورداگو بده یه هر تش دسته دایکه دیه جبو وی که جی هگر ایرش چقا چید بن ام کارن بهتر تأثیری بکن ام کارن سراست بونه که بکن و دریا مالی و دریا پروردا مالی جید زاروک هینه تمنکی بچوک کارزوزو سرویریه وگره جبوه که جی ریا راگهاندنی راستی ریا که گرک آنها دمک پر عجله بجی گو امنه هیلن زاروکه ما بیتری جبی هاوی شاشبونا یان تشتی گو نراست جبو وک اخلاقه کی می مالباتی یا جواکی یا ایرو تأثیره که بکرن امنه کی سراست بکن و ام زود تدخلی تید بکن گلک سپاس دکن ام جاره کدن سالوگرا رادیو و پیروز دکن صعب الوحم یا گشا پیروز به صعب سرچاوا صعب شوانه می هجاش خواهیم گرامال بازار دربیسی دوام دکن هاجی ام لقای جنک جوان بون ام موجی ناس بکن هر وها داخوازی ویجی چنه ام هفر ناس بکن دست بکش با تدن باش ام تناس بکن دم باش سرچاوا اجی بازار دربیسی مم از جوانک منامیم دیل بره شخواد خواست اجی هناك تشتابيج مسر راقهنا مني دربيسيين وجبون ام سلسلة سرچاوات خواهش بو قناتا مني آن ستار دست که از دخوازم يعني مثلا جوانه ما فری تشتي خوش ببین مثلا راديو خو گهدار بکن ل تشتي دركتي گهدار بکن يعني سرفان فيسبوك انا سرفان يعني قال لك مشاكل جوان درد كيفن قال لك جوان درد كيفن ولو جوانه ما خراد بن يعني ام تخواز فری تشتي مازن تشتي باش ببین تشتي يعني فايده جي بکن يعني از وقت جوانه كم انا از يعني از تشتي هري جرينج از گهدار بكم از فير بفهم از ناس بكم تشل تشد به تشاواد به يعني وام دخوازن يعني تشتي جو ام تشاو يعني ام جناو ري خسن بخن ام جواني خو نزيك خو بخن ام هر تشتي يعني دخوازن تشتي تشاو تربيجم يعني ام دخوازن هر تشتي مثلا ام ببيجن ها بدركتنا انترنت وانره جوان گلک دوری چند خوکتنه دوری دیروکا خوکتنه باندور اوج خاص گرک ام خاص خو وگرن دریا رادیو ده هر زیده وق جن جوان بتایبتی مون چت خوازن گهداری بکن
ام دخوازين يعني نديروك مني بري فقرن جستراني مني بري فقرن يعني تشتي بري قش ونقش فقرن يعني ام هيفي دي كنت مني بري فقرن يعني تشتي انا دركتن از هيفي يعني اوجي هناك دي سا فقرن مني كفن يعني حبكي ملتي ما حبكي فقرن سر اخ اخواني بري سر يعني تشتي اخواني بري ازبيت شي دخوازم بله دل برم تصباس دکن بدید ناتا و رکنیاتش یم گله کیف خوش صعب اجي كل كيف خوش بو مسلسل سر چاوا وناتنه ساوه بله تماشاوان و بینرمه هیجان هاجی ام درباسی باجار عموده کوک اوینا دلان عمود رنگین تناس کرن امن ها درباسی نوا باجر ببن جنن وی باجاری جو سال وگرا رادیو ما چید بجن کامپ هفره ناس بکن بله بینرمان هاجی ام هاتنا گل گهدارک خواک و هر تم تفلی رادیو دبه حلوسي خوشی مرا پارودیگه هروها بجا جانو لباجار عمودی تناس کرن ام بونم هفانوی جو سالوگرا رادیو ما چید بیجه دخوازه آنجی چینه ام پفرناس بکن دست بکش بودتم باش اون چاوانه دم باش هوال چاوانه چه حالی ونه اهلا وسهلا ایرو رون ایرو مهوانی منه و ام سالوگرا ستار اف ام جي بيروز كنج 2017 و ام تم بلاد جهدار دكم بلاد حسينين وزارو كيمه بلاد اشتغلن و د سالوگرا دست بکی امجی سالوگرا رادیو الوال حمی گهداری خو پیروز دکن راسی ام کیف خوش دبن دما کوم گهداری خود بینن و ام به هفره صحبت بکن نها دست بکی جبو ستارفم کو یکم رادیو جنه جبو کار جن هاتی آواکرین جبو دنگی جنان هاتی آواکرین دست بکی اون جبو ستارفم چی دبیجن او اذا عبخو خوشه بشتا جنيه دقري حم برامجي جنيه تعليمي بس متخوازن اي زارو قادر كفن ولو مسابقه بين تعليمي بين ولو بعلم انتشنا سباسيال بله بینری من ها هنگرم الباشار عمود دوام دکه ام راستی دایکه که هاتن امویجی ناس بکن جبو رادیو چید بیجه او چه داخواست دکه یادش بوده دم باش هون چاوانه سرچاوا قال خير وقناتها ساعتها قال كي خاص به وقال كي كيف خاص نقول ندقرن ولو انتين ومجي كيف ما قال كي تيك ولاتي ما خاص به ومداي كي برينه وما قال لك يحس شتي بريد كير انها وتشتي بري حمد شنو انونه اجوان انها نزان فقيره اين وشنو يعني تتخوزي انفات شتي كيفن راديو خدا بوش ان شاء الله ولا تشتي بري هكا سرسترانا به بري عيشي شامبو شفامبو ديار بو اشتر بيج مفستراني بري خوش بو مريق بهداية محمد شيخو بو قال لك خوش بو دمامك وامتيده انها ام قال لك يعني ام بولو ام ما نستا دمان دي ام دي ولاتي من خوش بو يزارو كما يعني فقيره ما نستا كني نزان خوندنا وان شلويه اما ما بشين بين تدي تشكيج مربيج ترسيان فتشكي ولو قد شيبو ونقاربن تشنقولو زرارتي هب زاروك نبينن يعني نبين تترسن يلو حيشت كواي زاروك منار المكتبه ام مدرسه جينيز صالح يونس وام هذي كارن جوا ومتخاذن ولاتي ما خوش به وتشتي باش تشي ببن ومقش ببنيك يعني حمي ولاتي من ببنيك وكيف ما قال كي وجوا افتشتا جني راكري يعني دعوه جني قال لك كيف فشن ام دخوازن جو يعني حقي جني جي تشي ببن نبن دست به وساعتها وقال كي خوش به وسبارتيا وتبعتم قال لك سباسيا دي ما جي تديت ام قال لك كيف خوش ويتستاغ ساعتها وجي خوش به بله بینری ماش خواهین گرامل باجار عمود دوام دکن هاجی ام درباسی مالا یادی حلوه بونه کو یک جگهدار ما چه ام درباس بون بهنا خورنا یادی پر خوش دهات کم میزه کن دست بکی یادی چی کریه و امی بهبره باشه جی جبو ستارفم چید بجه مناس بکن یادش بوده دم باش دستی تساق و فرامینات سر غازیه دم باش دستي وجه صعب چاوانه قال لك سباس یادی بدیت نات ام قال لك کیف خوش بون یادی فرامین چیه تشید که ملوخيه وبرنت خارنا كبر خوش از بهارم قالك تماشاواني ما جي حزدكن سولي للسر كاميرا جي برج بي خارنا حزدك بلا ياد دستي تساغ بي من هبهر خارن جي بخون ياد دست بكم صال وغرا راديو ستار اف ام هلتا بيروز دكن ستار اف ام كو راديو كتايبات بجنان تجيك جهدار ما دست بك جو صال وغرا وي تشد بيجي يادي از صلاوين الوا بيروز دكم
والقالي حمولتي كرد أسبيروز دكم وزقلكي كيف خشم بديتناوى وبرادياوى سرت عبهاتنا. قلك سباس يادي أنجي سالفقرا راديو التال حميطة مشاواني خوا بيروز دكن يادي أم في برسبكن ها وك جهداري راديو وك جنة كون لمالنا وراديو جهداري دكن هري زيادة ونشد خوازن راديو دوري وشاندن أنجي تشتك هبا ونجبو راديو تخوازن بيجن كرم. تخوازن راديوى ونسترانن جاني بري الجور دما بري ونريكنش ملاترا راديو قلكي خشم قلكي كيف خشن وقتي قابا جوجن درت كافي ولو سر راديو ودرت كافي كارد كي قلكي كيف خشن بوجنا كرد ولو جيانا خا ولو جيانا كسر بس آزاد كي. هذا برنامج يعني برنامج تايبت هل كنت تخوازي أم راديو ده بيشكش بكن؟ خوازم مرو برنامج جنين بري سرانن مرو جهداركن. بله هذا سپاس دکن اما هول بدون کو دخوازی واجی بجه بینن دیسان بیجن دسته تساقبه و ام گله کیف خوش من کویرومت دید تساقتر عافیت به ونی أنا مي ببر فراوینی بخون و تساقبه و ساعت او خوش مگلکی کیف خوش بهاتنا ول بیداری. یاد گلک سپاس دکن دسته تجی ساقبه. سرچاوی مهاتن تساقبه سرچاوی. بینر و تماشاوان می هجال ور گرما بداوی بو اندرباسی باجار دربزی هر وها باجار عامودی بون هلوس و نرین جنان چبو مبهر ناسکر امل فرق هشتن داویا دوسیا خا هی زارن کو دمک خوش بمره درباس کربه حوالا میل سر کمیرجی سولین سرحان امو گلکس باز دکن کوک هدک مردا هر وها سالفقرا راديو خود جارك دن امرو حميان بيروز دكن حيا دوسيا كدن جارك دن امي بهبربن بمينين دخش كده